kari ayam dengan roti canai. Sayang! Hai geng, selamat datang kembali di channel Mama. Ini kalian langsung ngeliat isi pancinya Mama. Ini ada ayam kari. Dan kali ini kita mau bikin masakan khas Malaysia kali ya. Mama udah lama banget gak bikin, yaitu kari dengan roti canai. Kalian pasti tahu. Jadi ini karinya sih kari ala Indonesia ya. Yaudah, bahan apa aja yang kita butuhin Mama bakalan kasih lihat ke kalian. Oke, jadi seperti yang kalian lihat, ini ada tepung, ada minyak goreng, dan ada garam. Dan ini bakalan Mama ambil langsung dari keran air hangat. Ini tuh mirip-mirip kalau Mama bikin kulit martabak sebenarnya. Jadi nggak pernah ditakar-takar juga. Mama taruh gini, tepung, pakai filling di mata aja. Terus kita kasih garam. Oh iya, telurnya lupa, telur. Kalau bikin kari ayamnya semua juga pasti bisa kan. Jadi yang Mama share kali ini roti canainya aja. Kita masukin airnya sedikit. Nanti kalau kebanyakan air tinggal tambahin tepung lagi, gampang banget. Pokoknya segampang itu deh. Jadi kira-kira dia udah agak kecampur seperti ini, baru kita masukin telurnya. Kita masukin telur. Kayak gini. Pokoknya dia sampai kayak adonan kulit martabak gitu nanti. Ini akan kita adon di atas sini nih. Tabur tepung dulu sampai dia bener-bener kalis. Kira-kira sampai kayak gini nih dia udah kalis. Tapi nggak keras ya, gengs. Adonannya itu lembut gitu loh. Selembut pantat bayi. Yang pasti dia kalis, udah nggak nempel. Kayak gini nih dia udah tidak menempel. Terus ini kita bagi-bagi ya. Tuh, kira-kira segini-segini kali. Oke, jadi ini adonannya kita bundarin, sembraut aja sih. Dan sekarang kita butuh butter. Mama bikin butter leleh dulu ya. Ini butternya kira-kira 2 iris kayak gini. Ini kita lelehin. Ini butternya udah meleleh. Kalian pakai mentega juga bisa. Kita campurkan juga dengan minyak yang lumayan banyak, jadi dia benar-benar terendam. Lalu kita masukkan si bola-bola roti canai ini tadi. Oke gengs, ini kira-kira sudah ada setengah jam ya. Mama juga udah kelar bikin acar. Dan ini bakalan kita bentuk. Ambil satu. Kalau lebih lama, ini kan Mama paling cuma 20 apa 30 menitan ya. Kalau lebih lama dia akan lebih lentur. Dan gak mudah sobek. Segampang ini kan ternyata bikinnya. Mama udah lama banget gak bikin. Dan ini Mama biarkan tebal supaya kalian lihat versi tebalnya itu kayak gimana sih. Mari kita balik. Tuh, ini dia roti canai atau roti prata atau roti Mariam ala Mama. Kayak gini. Jadi kita akan makan kari ayam dengan roti canai. Hehehe, foto. Sayang. Ngapa? Kelakuan.
Aku ngurus si Kocik bentar ke kamar mandi. Astaga, nah, pakai tangan. Ayo, jangan sobek. Ini. Satu, dua, Kocik. Oke, doki. Di mana bandonya, Men? Mana? Abang mainin nih. Panas. Ayo. Oh, aber der Grill ist schon offen, die Haare sind. Aber das ist außerdem Platz. Ich muss immer wieder in Papa tiup. Aber mit Harald nicht. Tuh. Ne, Louis Blasen? Ah, Elsen. Kocik ambil satu. Ambil? Ja, Ambil lass satu. mir, weil das ist ja das Geworfene. Ambil satu. Da, nehmt euch. Ich nicht. Mau. Nicht. Masuk. Was Louis nicht? Ja. Roti. Ha. Das schaut aber nicht so normal aus. Iya, nggak kelihatan seperti broad pada umumnya, apa roti pada umum katanya. Sebenarnya Mama juga udah masak nasi, gengs. Tapi Mama nggak bilang-bilang ke mereka biar mereka makan si roti canai itu, karena mereka belum pernah makan. Hah? Gimana? Lecker. Wie ist man das? Ja, Ich esse die Suppe. Schau, das ist gut. Selamat makan. Papa, Oh, Papa udah langsung start duluan ya. Enak. Kocik gimana? Enak. Lecker. Reisstücke. Abang bocorin kan. Nanti mereka malah nggak mau makan roti canainya. Gimana, Sam? Ja, noch gar nicht probiert. Belum dicobain. Itu, Papa bener tuh cara makannya. Ini mau pakai acar di atasnya. Ist mir nur so. Wah, debak. Oh, Wow. Ja. Aber Punkte. Mit dieser. Mit dieser. Mein Glas. Mein Glas. Selamat makan. Makan ya? Papa. Ja. Oder? Mungkin curry. Papa luta. Sis. Papa luta. Papa Sis di sos ya. Halo, so. Kasih di salad. Ini acar ini loh. Tuh. Papa tahan. Papa tahan. Papa. Genau so. Das ist gut. Gimana? Enak Zoe kan? Es schmeckt wie Fleisch. Ich nehme noch ein Stück Kohl. Papa, Aku demen yang tipis-tipis. Ja. Di bawah yang tipis. Suppe. Na dann nicht so. Ya boleh lah. Ya taruh lah biar cepat dingin. Mau nasi. Nein, auch. Oh, das schaut aus dieser Mama nggak bisa. Süße. Nggak pakai nasi, harus pakai nasi. Ich sehe das. Mama mau makan kari-karian gini nggak itu pakai roti? Mesti pakai nasi. Ein paar Diambil lah. Langsung diserbu.
Coba. Kalau kari-karian gini nggak bisa cuma pakai roti, gengs. Kenapa kamu udah pergi cuci tangan? Mama, ich will markieren. Demen banget. Farbe. Louis gimana? Enak? Zoe gimana? Nam nam. Enak? Und Menti. Menti? Menti nggak demen rotinya. Mama. Mama taruh di karinya itu langsung acarnya. Jadi di karinya itu ada rasa-rasa asam-asamnya si acar gitu, enak. Seger. Langsung dicampur kayak gini. Baju mama. Aduh. Mama pakai lengan panjang lagi karena Okay. mama alergi. Dieser? So, Papa full? Awalnya nggak demen, mama jadi demen. Thank you for watching, guys. See you next time. Bye bye. God bless. Stay healthy. Bye. Baby kata. Bye bye. Ya gengs, dan sekarang mama mau bikin dessertnya pakai si roti canai atau roti Mariam atau roti perata atau apapun namanya, mama doyannya yang tipis. Terus ini kita tabur dengan Horas. Kita tabur dengan susu kental manis. Dan mama juga demen dicampur sama Ovaltine. Ini Ovaltine-nya Kido sudah mama taruh di box kayak gini. Ini mantep banget, tahu nggak sih? Kayak gini. Ini dessertnya mama. Si abang lagi beresin dapur. Seperti biasa bagi tugas. Mari kita cobain. Mentan, magst du kosten? Cobain. Wow. Enak banget. Enak banget. Gimana? Enak. Yam, sayang, cobain. Was ist das? Cobain. Als Süßes. Kamu noch? Gimana? Bye, gengs.